Yo mkwetu uli hano ngena ufumisa mwata wetu Yesu Kristo na kuhaka ngoye amikwangango la meshimbi mangaka ye mwilu na ukaya mwilu kweka mwani indi umi wefukurimu tena washi umi wa haya nyaka disinemu kumkoela manta Yesu mwikana umi wa haya nyaka. Yo mkwetu sheka nangingo na ufumisa mwata wetu Yesu Kristo na kuhaka omali owa na ukaya mwilu. Yo mkwetu ngena ufumisa mwata wetu Yesu Kristo na kuanjika ngoye ya minge ngunafu na wakangufuetela mali nge ngunafu lehi ngunafu lehi ngunaile mchumbumbe ngunafu mushilija mchako na kumfuela mwata Yesu kunaona ushinganyika ngoye bisemi jo naka kufuetela mbatangaje naka mfuetela mali manga mukafume mungena mukaye mwilu na mukaya mwilu kweka mwani hatachi ni muntu wari na kuyakuri Zambi kosi chaino mpinji ni muntu kuyakuri Zambi haluindi kosi ni muntu kuyakuri Zambi anji akuhakuyemba nshimbi shindi kosi ni muntu kuyakuri Zambi akufukamira kulombela Maria kosi mwata wetu Yesu Kristo kaikie jila yaku ya mwilu olose watu wafulu bana wongo kangiza lishimbi kangiza Maria kangiza tupolofweto kangiza mali kukangiza yangwao wakikona kulinga yume ya mwasa wanase kaheta mwilu chishila mwani mi amvali amakwao muipompelo anasendi anyana na kuidimba na kuipapatisha heno achidi anyanya na kutongojoka nao anyanao chikuipapatishao na menji wena anavali kidecha chiha ilanga hidi insangu hidi na kushimuna imwanta Yesu kumwana yenu isemi jami mulimo mukana mulinga na uhamba kana mulimo waza chile mwata wetu Yesu Kristo kuze kulusu mulimo muka isemi jami waochi hano amavu no mwasa kulinga mulimo na wasa kuhamba kana uzo mulimo wasa chile mwata wetu Yesu Kristo kuze kulusu waochi mwani isemi jami waochi dichikuvalika chachiha hikunona menji hachenga na kusha mwana hachenga hela kusha chikasa hachenga hadi menji na kusansa mwana menji kumutu kulonda avaliki chachiha kumwana kuvalika chachiha hikusenda muntu na kumutwala ukalonga kulonda kumujimika ji na kumfumishamu na kulonda nshidi ya chisemwa ichwe chikufuma mumujimba windu kumwana nshidi ya chisemwa hiyafumanga na menji kumwana chinateka ni mwani mumkando wa Hebelu chapter 9 na verse ya 22 naudi chakadi kupwekesha mashi kosi kwa anakena nshiduku dichine nshidi inatwesh kukosewa chalala ne chatongojokanga wa mavulu na menji dichimudimu wakupwekesha mwanta Yesu mashi indi akulusu inzambwa witejererid langa wantu amune kushamana hari antu amu muntu Maria hi muntu neye amashimana Maria mandi mwadi mama ya Yesu Maria kala mama ya Yesu enga mama ya Yesu langa dia yari ngonjila kulonda Zambi amwekeshere mbukenga chindi kuretu antu mwaneza ne Yesu wenzira masekitukulu hano hacha kushimuna mazo mawaye kurantu asema mutililili mwanta Yesu nindi ena dinjira dichenzelo bai Maria ku bai Yosefu ku bai amuku ilanga yena dinji njira Momongo hano amafu kapwile mutu numba umwashile kutufuya kuze kulusu apwile wauchi yamika nga mifuli kuze kulusu koko Maria kamifuli kuze kulusu koko mo Maria nakie mutu mukanda wakalunga wanjika ngwa momo watu wose na wanafulu muna kawa na 10 na moko pawa kalunga Maria kapwile mutu koko Maria apwile kanyama apwile mutu ngwetu mukanda wakalunga wanjika ngwa momo watu wose na wanafulu muna kawa na 10 na moko pawa kalunga kuchisemwa echu eji matunavaliki kumenji mulongana no chineri atubabili munshidi atubabili kuchisemwa chanshidi ya Adama dichinawa antu weno anavaliki mumpata munu mwishina anavaludehi kuhitila kuchisemwa cha Adama diu adina kukengeka kubalumuka kulonda wena atweshi kuvalika chachiha kulumbu nange mukashilike chikwasa kulila mukwa mukashili koko oloze mwana kalunga mwata wetu Yesu Kristo kaikie nasa kulila mutu ukawenyika ngena mfuela ka mwata wetu Yesu Kristo ngweni iki afila milonga yenu ya shili asa kulusu wamufunjila sangukile mukufa ena miwila langa chinga kwela ngahi kumkuela mwanta Yesu Kristo ajao kuna mwangadi wafili idi kulusu di wafili kuna kukulusu na wafili wasanguka mwati ya muntu nawe nafuna sanguki kwa ringu muntu wafili sila kujikuri tobola kutia na unasanguki kaswa mutia re ne kwa ringu muntu wafili hakusanguka aswa mutia re hinyimwelo ka wafili hakusanguka hinyimwelo ka wafili hakusanguka ilanga hini
mwanta Yesu. Yu mwanta Yesu nemu kumukuelela. Yena wahanda. Momukando akalunga unahanjika nga kakapwile ko chikashila ikwao. Yakuliliyamo yo mukwetu mukashili naye miyapwile ya uchiko. Akulinga kalunga na pili ale na yetu akakaye. Nanjika ngweni kuangia tufuenga kama moyashili yetu. Kakwa ashile nimba mutu umwano akaye. Ashile kuya kulikalunga na kwasa kulikonekela shili chipwe. Kwasa kuya kulikalunga mangasi kupanga usepa katika yetu na kalunga pwile wa uchi. Hakiko afumine mwata uti Yesu Kristu. Mangana ezenga mangana iki apwenga lihako. Hakachika kalunga na yetu watu. Mangana mwata uti Yesu Kristu hasikuizana kutunga shila ya kuila na yo mwilu. Momo kalunga kwange akasanga miseshilika. Kalunga kwange akasanga mise wakashilika akakona kufuela mwana mwata uti Yesu Kristu. Ose chisemi chame uli hano lelo. Kalunga na kuvuila keke. Hakukuhetesa na kuno kulola ino. Mangala wase kuvulia mjimbo wa mwasa wa mwata uti Yesu Kristu. Kuvarika chachi ha hikupapatisha anyana na menjiku. Kuvarika chachi ha hikupapatisha akulumpi na menjiku. Kuvarika chachi ha hiku ya kuchupomperuku. Kuvarika chachi ha hiku ila yuma ya yuahuku. Kuvarika chachi ha hiku ya na kukwasha munchudu mkukalaku. Kuvarika chachi ha hikubarumka mumuchima na kuiruka neudi mkwanshidi. Inshidi edi na kutwala mkalunga ni muijia kesi haya yaka yejima. Huku barumka mumuchima wena kumona kutama kwanshidi jeyi. Huku mkuwelela mwana kanzambi Yesu Kristu. Na no chineri Yesu Kristu wafuiri hakurusu kola nshidi jeyi. Amujikiri muijamu hefuguda mchisatu wasangukiri mukufwa. Yena wahanda wa mumi udinangovu ya kwa mwina. Anyana ya anyanya akumkwelela yena ni akulumpi ejima ni atushina kaji. Mangana wase kufuela kama ni mwata uti Yesu Kristu. Mangana wase kujua ngowe yoyo unawase kuila mumwilu wakufuela kama ni mwata uti Yesu Kristu. Yo mkwetu uli hano. Hakulinga yo ukahete mwilu kwangia ufuele mwata uti Yesu Kristu. Hakulinga ya mingu kahete mwilu kwangia ufuele mwata uti Yesu Kristu. Ose chisemi cha mingena okana mwata uti Yesu Kristu. Na kuhanjika ngowe yo ya wene na okasakalitwala mwilu kaushika ya mwilu koko. Disi chiri kurenu. Amvali jami chiri kurenu. Akwetu anyanya kumukuela mwanta. Baya nyiri mbana kurinjila ikwao chengi nawa yaku ya mwiulu. Kosi. Kurinjila jinga hii. Njila jinga hii. Ndina ujieri. Na shimu nami njila jinga hii. Dichi chenu kumukuelela o. Injila nawa di njila nyi. Kukuelela mwanta Yesu di. Ina mweke chire Mwata uti Yesu Kristu na hanjika ngwenyi ikano. Ngwenyi na umuwa uchi mweza kulitata kwa ngali ya mika. Kumana yo chisemi cha minge na ufumisa mwata uti Yesu Kristu. Na kuhanjika ngoe ya miyawene na kalitwala mwilu. Hayuma ya miya mwasa chipwe hakuwacha mi na ukaheta mwilu yo chisemi chami. Kwa uchi mwani. Kwa ngila mwata uti Yesu Kristu ka. Ike alili hako akachika kalunga na yetu watu. Ike ka evu shile kalunga kuwa haza kulusu. Ike ka na sekone kela shili. Ike ka uka wenyika. Momukando akalunga unahanjika ngwa chako unakumbwekesa manyinga kwa uchi konekela shili. Mwata uti Yesu Kristu ambwekesa le manyinga eni kuzekulusu. Mangana yo mkwetu lelo ngena mfuela ka mwata uti Yesu Kristu kupa mwilo wowe na wakuluila. Hakufuela ka mwane kalunga kazangile yo mkwetu ulinga chuma cheka koko. Hakufuela ka mwata uti Yesu Kristu. Nei kwa ringi na chakwe kala mtuka ukutambula na ume wa haya nyaka. Kasi kukona kwa Yohana chapter 3 verse 16 ashili kwa na mazu nao. Mukuela umu wa haya nyaka kaka utambulako ilanga zamira oshindika kulonda muntu kumukuela kwa hetu umu wanga wa haya nyaka hikuri chengi maso chengi wani dishine mukumukuelela mukala umu wa haya nyaka hikuri umuntu okutambula umu wa haya nyaka wani hikuri umuntu okutambula umu wa haya nyaka wani manatiku man ne mukumukuela manta Yesu kumukuelela o hikufueta mariko hikuela yuma ya chengi wani kumukuelela o kuna ne mukumukuelela numukutambula umu wa haya nyaka umi wa haya nyaka kosu kutambula wani. Kosu mchorona ngovu tambula ume wa haya nyaka wani. Mishimba yetu inakulahila kukufwa. China chihula kuliyo chisemi cha mishilingeyo wengena ufa likumbia lelo. Na upako li. Ngeka ndao mfuele umata uti Yesu Kristu. Ojile yaku ya mwilu. Yowe na uka ya mwilu. Kwa uchi mwani. Ngena mukana umata uti Yesu Kristu. Onapuli hako akachika kalunga na yetu watu. Ngena mukana mulimu ukalo. Ose ngena mfuela mwata uti Yesu Kristu likumbia lelo ngwenu ikia afila milonga yenu ya shili. Bamufunjile ikia asangukile mkufwa na wamilwila. Dichuna ile mbeleli. Hela mwakafunda kulukulu.
hela kudihi anukenu nenu Yesu diyinjira kuyira kudinyi kudinzambi bai Maria ko neo kwikala na winyi mu muchimo ene ya mwana na kuntena mjeyi impinji kuhita wakaya mukalunga mulonga mana akweleli Maria nao dicha mwinu adina kuya mukalunga inzambe haketeja muntu udina kudifukula kudi Maria adifukula che kudi Yesu kwingira muyuluko chinga utondunga hii umu hiuna ateri kwikala na wanyantaye duku chinga uhela umu ukenga unga ichengi Yesu hela Maria ugutondanyi kaprofetu hela Yesu ugutondanyi chipompelu hela Yesu ugutondanyi amwani kwa mnatondi Yesu kwishe na kwechu mnatondi netu natondi Yesu netu tunaoshi kumadiki muwanani inakulomba mwijina da Maria charala na mtondi Yesu mwani ilanga mulunda nao chikasa kunga kumulendi chikasa kunga kumuvuka chinjila chinga utondau olosengena mukana mwata wetu Yesu Kristo na kushingalika ngwa wapa mshimbuka wana kuhanjika watu walosena muli mukalu mfueleni mwata wetu Yesu Kristo likumbia leo na milwile momo kwa uchicheka hano amafu na ase kulila mutu kwa uchicheka hano amafu na ase konekela mukwa mutushili chipwe kwa uchicheka chuma chikwa mutu atela kulinga manga ase kumukonekela shili cha uchi kwanga kufuela mwata wetu Yesu Kristo ka kwa uchi mutu na ase konekela shili hano amafu chipeka polofeto chipeka plistu chipwe popu chipwe hii awaze wakula nja vikungwilo wana kuhanjika watu ngwa wakula nja vikungwilo kachikwa ase konekela shili koko yamika ngo chikwa ase konekela shili koko lose Yesu ka uzafile kuze kulusu iki alina ngolo cha kukonekela yo shili yo mkwetu uli hano Yesu neonatondi Yesu Yesu ho neonatondi Maria Maria ho Maria kakutwara mukalo ilanga Yesu dunu dioka shikijanchu kudinzambe mulonga wa afwili wasanguka mkufwa ilanga Maria hasangukako ijamu dindileru didi ku Israel mafwa hinda adumomu unakuhimbera kumusango la kudi Yesu ilanga Yesu amujikiri muijamu wasanguka mkuu momwecha yaize kufa cheni aza kulusu momwe yakufa cheni aza kulusu kufa cheni chiko chatunga ojila ka haka chika yetu na kalunga mangatu kwasa kayitela mwilo hakumfuelela ka ha watu wavulu weshi wanga mwata wetu Yesu Kristo ki afuile aza kulusu olose ka mfuela koko olose ka mfuela koko wavulu weshi wabene ngwa Yesu Kristo afuile aza kulusu olose mchima yaka afuela koko olose yo semi chamili kumbi alelo ngena mfuela mwata wetu Yesu Kristo ngo iki afu ya milonga yo yashiliwa mfunjila sangukile mkufa na wakulwila mu verse ya 15 mu chapter 20 ya chimwekesho nao muntu abulili kuwa nawe kusoneka mu mukanda wa wumi amumbilili mwiji ya dakesi chapter 21 na verse ya 8 naudi nao hakwira kwa woma ni abula kukuwelela ni atamanankashi ni ambanji ni aivumbi ni akwa kuhonga ni kupanda ni akwa kupesha ni akwa kutwamba ejima akuikalanga mwiji ya dahanga na kesi kanzaji na kesi kasweja nankashi kweni kudi kukufa kwa mchiyedi dichei mkwechu ei wabaru mkademu muchima tahindi ei wavari kade chachi ha tahindi ei watambula dei kwana kena kwa nyilonga yei tahindi kanda udina kuhimbela yumanyi mkweleru mwanta Yesu lelo uku kwa mwina mwanta Yesu wenjili na kukenga ni kwa mwina akwanshidi kuvarika chachi ha hikupapatisha anyana na menjiku kuvarika chachi ha hikupapatisha akulumpi na menjiku kuvarika chachi ha hiku ya kuchipomperuku kuvarika chachi ha hiku ila yuma ya yuahuku kuvarika chachi ha hiku ya na kukwasha munchudu mkukalaku kuvarika chachi ha ikubalunga mumuchima na kuiruka neudi mkwanshidi inshidi edi na kutwala mkalunga ni mwijia kesi haya yaka yejima huku balunga mumuchima wena kumona kutama kwanshidi jeyi huku mkuwelela mwana kanzambi Yesu Kristo na nochineri Yesu Kristo wafwiri hakulusu kola nshidi jeyi amujikiri mwijamu hefuguda mchisatu wasangukiri mkufa
yena wahanda wa mumi udinangovu ya kwa mwina anyana ya anyanya akumkwelela yena ni akulumpi ejima ni atushina kaji dichini kuyiula iwu wafa watokera mwijamu iwu wafa wasanguka ukuelelanyi ndichikulomba kwechu aseyi mukwechu wawanampinja kuchutilila neikanda umukuwelela mwanta Yesu utweshi kubalumuka mu muchima wena kumkwelela nechaladi ichamwino dikanka windi na tweshi kubalumuneyi kulonda wikali mwana kanzambi uvwaliki chachihanango vya spiritu wa nzambi hakumkwelela yena nzamba alemi nzamba kiswiri mazwindi na wachu kwashi wejima wechu twawanampinja kutia izu dindi samtuna dwa nchenyi pinji yikwao.